Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Katkum ki khobor ki belilom menta kasngi. Shisngi hadin ka jingrung BJP jong kinong kershan rengkat kinong kit kam barat ba jong uba HM Shangpliang ubadai UMLA jong ka Mosen Ram constituency kilawan syaka office tray kam jong ka BJP Hasilong kanang ban penyaso no syaka party jong ka BJP. Ya kani ka jing penyaso jong kinong kit kam kabadai hanin kasngi ka khandai trik nailar haja arpoar haka office tray kam jong ka BJP lapdiang snobha da national executive member uba ALHEC bad vice president Udipankar Chakraborty bad kiwai nakaliang jong Antor News ulayo jing tip kababnia ya ka jingrung jong kinong kershan uba HM Shangpliang bad habade berkatai bun ki bom sautanat ya ka jingrung jongki nalor kalong landed ya kinong kitkam jong ka Mosen Ram mandal BJP balayalam do uba Flaming Star Shangdiar uba day president bad uba Daniel Walang uba day executive member jong ka state BJP uba day ru nong shnong napo ka Mosen Ram constituency executive member state BJP uba Daniel ulapan sngeu how Antor News baka BJP haka jala Meghalaya bad haka ri India hi bro kawai kila pnyang sngobha yano bakin rong syaka party lani kaseng BJP la kadai napo ka unit district ne napo ka jala hi bro kawai Henry Kilaya da kalenti kabadai ban pentip shwa syaki mandal BJP committee Shushu uba Daniel Walang ulayatu uba ulayo jingtip na ki social media ya ka jingrung jong ki dikot TMC na Mosen Ram haka ba ulayo ro ya ka phone call no president ka Mosen Ram mandal uba Flaming Star Shangdiar ulaong ro ba kumno kita ki dikot jong ka TMC ki badai ki nong kershan jong uba Shangpliang ki larung syaka party BJP Henry halor kate ka jingrung jongki uklambana bati bei bat kala don ro ka jing bom sngotu jingmut hapdeng jongki banyo ya ka jing pensha ya ka jingrung BJP ki nong kershan uba HM Shangpliang kite ki nong yalam jong ka Mosen Ram constituency di mandal committee kilawan kiu Shillong banya kendo yo president jong ka state party uba Ernest Mauri juga presiden jangka mandal jangka Mosen Ram ngedon ni kejing ngau ke ba ngemla ban mudur ban ngemla perkat hadu kadlu ba kim king bril lese ngala banong yang ki nang kam jangka mandal lese te ngedon kejing perkat ru ba nu kala ban long ba naki bor wa kham halor kien la ban penyestu jumut ya ki lambat ni nomor habakiwan hang ni yang kami tu ye til dakalong kumni kumbakalong kemut nak yang jungi ngim sutenat bakini kibriu no Mosen Ram laki long nak nu seperti kinwan direct haka state dan haka district level bakinwan rung haka parti kecungi nomor kembali tu ada members juga state level balakiran sikmat omadadu kipor mensua kladon hi keji keren bakinu bawan na kinu parti na ki mandal beper kidon hi hidai hi ban nyestu jumut bat ki mandal presiden dina kali yang junga kumu mandal presiden hi ngadon hi keji snow ba long ngasu ta hi ba kalong hi kumba la long kumba la bypass ini kata kalong gajing snow jungi long kebangim sutenat ganji kata Nimdon ban ong ya kata nomor balai ngitip ngidon presiden jong state ngidon presiden juga district ngatarai ki presiden jong state buat presiden juga district kin ahi ke direction ke bidai buat mandal presiden wa kumno ngide bani trekam nani syakmat ga nomor menen na bang isu i lomba social media habidai ke jingrung jong gitu ki sispa ane aspa ngot ngimla ban batai nomor isu i lomba ki press ki media te khendiat na ba presiden jong mandal ubu uwan ban ye kendo enga ban bu jingkeli mana kalian jong pipi don jingtep e na em habide berkani tengong em nga na kalian jong nga na mudur ba pipi don jingtep te na kalian jong uru ngam don jingtep te na katak dau nga klam nga ong em ngimlele ngin sa phone ni presiden jong state ngin sa lek ban ye kendo presiden jong state man pan jing shai habide berkani na kalian parti BJP ke parti BJP ketika national party buat ke parti BJP ke don laka jong ke disiplin buat ke parti BJP berbor ke bromi kinong treka ki karikata selani kita kinong trekam nam tak ke parti ladai state president ladai district president ladai lani dei ya mandal president
Te nakaliang ka parti BJP berobor hi kamjuk hanglat inu ban rung sya ka parti. Te ni khot ni wer ya baro khot bikin rung sya ka parti. Klaim kanu ka jing persya nomor lole ni kum ka parti ni kwa ka parti jungi hapo ka state Meghalaya bagi nang kham khlan chu. Henrei ka parti ka don la ka jong ka prosedur trekam. Ka bangi ngi hab ban board. Kumba haka last state committee nomor ngade state executive member keladon ke jing keren habai dei bakani ke issue ke jing perung members hapo ke parti bad hakani ka isi ngila adap ya rai ba kila benrung na dili kila benrung na state kila benrung na kanu kono handai rengkat ban yo confident na mandal presiden ketamut mandal presiden gi haban kenjok tien umdai ban ong ban bypass yu mandal presiden mon kani gede ka prosedur trekam jok parti handai benrung yeno ngi na kaliang parti ngim kwa ban khang ngi sultanat lada ka parti ki bun ki nongrung kata kan kat bagi nangrung kata ngi nang kham sultanat nomor belai minginun kam ban stengden ni ka parti hapo ka state